Ako bi mi se večera završila karijera, ja bih rekao da sam uspio, jer Roberto je moj idol i ja sam uspio da... Jedan od mojih idola, ja sam uspio da moj idol meni danas bude u kutu, da se brine 2 mjeseca svaki dan o meni. Hvala ti puno, brate, na svemu. Kakav je bio Panda? Izgledala je prva runda gadna. Znam da dijele bonus za meč večer i pretpostavljam da ste krenuli ludnica i jedan i drugi. Pa to bi bilo super, da dobijem bonus za meč večeri. Nisam očekivao takvog dobrog Pandu. Ne znam i ne sjećam se prve runde skoro nikako, ali iznenadio me. Dobar borac. Bio je kaos, vjeruj mi. Koji su tvoji planovi za dalje? Pa volio bi se, čuo sam da FNC dolazi u Njemačku u 2. mjesecu za Minhen, to bi volio odraditi, ako ne. Čuo sam da imaju u 3. mjesecu neki event i obavezno bi volio u 5. mjesecu Zadar odraditi opet. Znači, 3 eventa za redom ako može. Ne, ili 2. ili 3. i 5. mjesec. Znam, malo se šalim. Čestitke još jednom, sjajna predstava, sjajna pobjeda, sjajan prekid i drago mi je da ne moram pročitati prezime tog protivnika jer bi se namučio.